Баткен шаарында Алтын күз Кыргыз Өзбек эл аралык айыл чарба жарманкеси өтүп жатат. Азыр Өзбекстандан келген конокторду биздин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алып жатышат. Мына Өзбекстандан келген коноктордун айыл чарба азык түптөрү, айыл чарба продукциялары. Üzümler kança oluyor? Üzümler sizlerde pullarını hazır hesaplanmayapti. Özbekistandan kelganmiz. Özbekistan pulini aytavering, Özbek pulini. 40 ming so'm. 40 ming so'm. Bizim akçaga 300 so'm degeregini okulat ekan, ha? O'sha kerak. Ana Val nima bu? İsmalak degen nesi ekan bu? Şpanat bilan. Bunu ne kılat bunu? Bu son ko'kat, somsalarga. Ha. Qanchadan bunimiz? Bularning kilosi 10 ming bizda. 10 ming so'm. Yapmaysınız, tepki olarak. Bunu aldık, dedik. Ko'rgazma quvvati. Seldur deydi. Bunalarda oçanday mı? Ochaman, hozir ko'rgazmaga. Açılağı? Ha, mana. Ha, bol. Saman Press deydi. Saman Press kanca oldu adacı? Üşü son. Qo'n, o'zingizning qo'nlarmi? Jerilikli qo'nlarmi? Qanchadan? Puan kaçar düştü? 300'den? Bir üçlük ha? 60-70 so'm degerek ekan da, kilogram.